dari kan record o kamisa o tawa na mahut tentang penanganan diri mereka tadi natin kabayo bukan kita masih mana sampai kemana bukan nanti sulit itu kita kuat jalan tidak kita kuat porque fungsi di kita ada awal dalam daerah kita musram nahlawes di komon sebenarnya sesuatu kita kuat tapi nanti nanti kabayo percitaan karon percitaan so kira ikut kanan como solo pakai itu bukan nanti cakot bukan nanti kita cuma macam di mana kita kalau lebih dari ini kasih berjalan kita bisa pakai dan soki itu sih Anda llamar tu mami. Mama, vamos a comprar papas, decirle mami. Anda llamar tu mami. Vamos a comprar papas, decirle. Syukay na tignabesh iwas na kanika kwa Diyos ay ikiratin o pwede sa kong sa Santita Eucaristía yung yung ichar kay besh pas diferente 347 na pag-okin sa katyang.
Sabes que vai de Deus tipo bem, de Deus que poder, de Deus santinho se vê. O Kandasha. Tipo a chama ele se matando de tudo aquilo se lá na chave que ele tá Deus que tá tipo a outra que ele tá com a Deus. O Kandasha Kapi. Espaço benzi, anak pano kay Krishna maingkid. Lisyo na kita kwa Jesus sa likalipala utanahuan kakawesili kachol kanaleb kakaush utot sama kahmi jirshed de pakomon de toke chika helak marabishe ka helak chirul chiabain de kachinam kawaiseyes chamam ukanak bili sumadin kana olivia de kwadios de manin de bikili ka hel shishpanu mare tokwanak rahbanu mare tokwanak rahush kare kawaios ani mishpan din sashmene to sama kahmi jirshed kachinam de tochok chirul chiab 2026 to sama chirish Juan Andrés Chamán o kanakbit kana Faustina Halal to sama chirish de relash kahol ni karore de rabi respeto ata shadul kabalios church benin de chirulichia yo ke chishti bangi estas bizin anakwan yo ke chishti aikin Dinatin pasan di juga untuk kali lokah maya kain, steng waj kapan sekolah kaman, topik lanjut. Deus está na shabu. Chishkuti sach kama ko tashkam sashvei ko le diwa. O Kandasha. Ko shakti.
man cikutung tasya di kapabal nikila kusilan utrikini katyom kapango sash kaba la wala ni kagwa kasugin lati juga upala kantin ungkai buta kenapa itu sekarang Secara karakter Dios igual se estimó el profeta Isaías. Ditinamik Georgia, Tokek Jam Chile Seriaga. Kini kul Shliman Sakin. Di kuangkep sa Shmuel Likam sa ibutan jing kuangkep anak mo. Shakil Risiya Latinamik Tatkakwa. Shakil Shliman Saile Shol Nakshakul sa kadyam. Kama Isai Cholehil sa Shkil Olog Utsalikutan Natekan Chirishet Diplomat Shpana Shakisiyak Shishmonin Shakolet Shigulitsom Linarab Tesin Utshasak Shkankile Dulike Nugda Sashtene Hoga Anuja Kwek Lahmayam Kushi Shpana Kun Ulan Sholan Shakhe Utskamatani Kuchinan di bangkilan bangsa Ismanus Mangu Keol Nale Dios Ashan Kauli Lupa Erchik Bolele Ishmangu Keol Tukil Usilan Kahoak Lishpankilan Koditu Kukilan Maka Rosoki Salish Kohariban Ahdabi Kudesha Kapitiro Maka Ahogan Presh Wangi Sashne Ditikilan Udlikulu Chalen Anakwan Utok Chiru Likutan Chalen Udai Ushman Sashawa Lishiman Shaw Lilis Batin Lilis Anakwan Cholamit las Colote Pichoma Kuna Liagris Relikaguan Pichangue sobre el agua Chishkunile Likuangue Samchot Pichangue Sashkawa Likaguan Chekia Shoalsa Lishkawa Sakamoni Anakwan Chola las Colote Cheputesi Resin Lishkolong Rahla Tutan Kultikauma Lishloal Pre Lipoyanam Keoma Lishnikalu Panom Pre Chishkunit Namit Sakomani Anapan Shola Asol Chisao Tasak Sashol Chusha Utiruchot Chipumpa Stia Lipalau Chishkunit Likuan Chisa Chen Air Chishkunile Lizul Taan Ho Chishkunit Ho Nimal Nike Ulan Chen Sa Ho Man Saile Ho Chishkunile Niche Li Kichepan Anawan Shola La Koloken
Pichangke Cirui Kakwa Pana Chatre Chirakokati Taspeni Chos Tiskoloni Chosachos Takidilan Tisberti Tispuni Tenani Kochani Chabilan Chol Anapan Shola Lapkoke Berarti di Dios, nakatawa sa Diyos, isang Paulo, ang sikutulis si Marcos, sila di Dios, Joel, Shkunin, naskot siya kong sa tanggili maubilan, kudli naraiman rus ang Diyos. Sa syahan man, sikuang, ikatubang, sa pigilan, babang sa Diyos. Anda yung mama bang Joko Sukolehin na Diskutisi Iskokan Jesus Adi Kaniman Kwadyo Utlah Kulote Lika Zaidan Utkoy Tunyo Ang is sa agawa Grako Sinuchi Sukulili Mausera Dáselo la like. Echen Gil Kush Lamir Satrush Chol Ate Similar Tishpan Gil Vivos Ratil Vivos Jesús, Rey Caravan, Sagrado Espíritu, Espíritu Ángel, obras a tu hijo Shandir, tu pichara, quien diario. Shimani Sahil Chole, Anakuan Shola Chopere, una coronel, Andy Chris, Ika Gua. Jesús se bakit basta Lucas. Kapag malaka siya sa kanilang kakang ko. Ilang mga pinasip ko kayo sa inikutan ang kiemos chakra ng sesa ng gusto ng kiskulile ikolke sa luchichot teske chitsima iskamay ajan ispe sima kamay sa Tutok sa YouTube, TikTok tama. nakikwang asiri inochokan Chiskulile koe chiskulile chiseba Para ke publicar Quien escribe José Arranca Linea Salitanamit Nazaret kita Judea Salitanamit Nazaret Tenevis Kara Shvan Komunile Giranas Kalbola Kami Eskemat Chiseba Iskawa Rajten Irshakin Ikon Sarjika
Porque harán Kitsakrok Skutankil Nakta alam is Maria Kun Ben Quran Hishmat sa Kun Hisatok sa Shkutan Ito Shpanak Maka Kahejok Rejok Sa linakifan Porque Akatanet Ito Porque Chidolet Resh Akatanikid Ito Chirupongki Disangeli Kakwa Kishpotrik Chirwe Utli Shimakwa Lokal Likakwa Kisutek Salisake Ako ng Kishwa Awanan di Angkel Kishkere Meshikwa Shwanak Tiki Ere Ut Chabit Silang Uthaan Kun Shtimal Saik Cholek Chok Re Chishkonel Tenamit Anakwan sa listanamit ang tabi, siyonal chok ere put ang koronet, haan ni Kristo ni Kakwa. Ay niretalin chok ere, itaw kukulaan, pagpok sa tik, utong sa skwalibal kito. Siya pangit, chikak di angkel, napalit chik angkel, okay, chisimakiro Diyos chikokain. Imam Kristo Ali Deus Take Ucipuang Tertukin Islam Sarjot Rikine Niranakin Shpa Ketangwa Rakin di Pakwa Masalin Lord Ani Kyoko Chiroy Penikil Ani Kagwa Jesus Sa Lord sa Kikacho Lao Kyochat sa O Kerkina Huwag Manasir Kutari na katayo kit sa Shikake ni Kagwa Shikomon Huwag na kuwag manere Kibulos Matthew Shire Ikan ke ati kalau ni nanti ere Shukana apa manecha ni ati Khona cikci ati Matthew Shire O dao Shishmo ati Buat sinam Pecah Us makan Nagkashmo Shikapo Nakikak kahwi Anay Ikwan Ari Kyoko Chi Fongosa Kun Lining Fongosa Sai Cholkhil Awan Aniak Wan Nak Fongosa Sai Cholkhil Anakwan Aniak Wan Shpale Husman Nishkian Chashel Sikmele Ru Shpan Dios Ali Santa Maria Porque San Jose Haru beresh anite haru bikosa sekolah rin ko akhir macam ko Fernando haru bikosa sekolah rin lele receh o malang lele sekolah cacirish awal pageshe sekolah sejak di sekolah Buli Santa Maria Buli San Jose Aban man nakapa nakaanay liis litik John dikikir cakre di akhir kicach panggil liis aban liis ay niskumon anis kawalis na di Santa Maria Matthew Shepard. Kondisi kuat
mawa Joaquin. Nang nakatsulis kumon ng kanang nakika. Kabanan ang hero nagkakalaw si kawa sila si Guadalis. Abana anak kuan sapata lipusa si kumon sa kapalo pero manakanaw ani sa lichia bay Joki Chinume sa di kalima Wismantius Radios na wali kaulan nishi manakanaw ani di lisan di tikiman sa trend po sa kapenamit karimotema Kanacak kayak siya pa. manakanaw ani siya Anisco Kuang puli kita baca kering Lisa bistiki baca kering Kusalan malaksko Slacha Nakta kuang Speri sikit Liskarapu Lisa Maria Lisa Jose Adi kawa Satu hermano Pedro di Kaku Anis Stiki panca kering Apalis kumon Magkuka takwik haas pa Kadlaw ka kiritila Pusal nakakuy O nakulong Pero nisatay Di kuslo Kis pano Siya kakuy istak lagi Kirulaniyan siya tikyak Kirulaniyan siya Kiste kaya kirulanian sa tikwagem sa Rahmanru di dalam PK Ani istu amica bisa toy Hokan anak-anak Joko Cirapiki Iratin di kakwa anak kuat Skapi di nakdir cakra Sa imabit sa lisuli Profeta Isaias na literamit yogit cakcinek sa liyaka aman karong keri kush imal kutan sakay ustarak magke malaksis kunile di magke sa smoy di kaamcha sa kutan sikwan anak kwan pero anihe ba anak kwan maali tinamit di Shedmechak Fushil Magwa na ochi pako kekenchi jochi atinan di atinai Fushil kutan literalmente yung kechachibek sa liyaka na magarap siya pa rin pagkor sa liyaka abanan lik Kristian Kushir Shebek Chat Sariaka pero karu Chat Istuamen Istuamen Chat Lekaus Abana Nakwa Koskapi Usta Kamari Kwa Kepsa Sebuah Nikam Abana Syirik Ismas Kutan Sakay Syekh Kutano Salis Juang Pan Dios Hokali Nasolok ke Dilog na kati Apan ni Dios Karukis panu Masyikirin Ditenamit ng Diyos Mek Saliaka Ika Kiskeli kutan chokre O chokre anakwan nako Uthokan naksye Naksyola chokre fun chinaan Anihan Anihan po Jesus Ichoko chiripa Wais kalabu Aman nakechare Magpunakit Kahis kalabu nakit Pero ish
Di kadeo sukali jojo asi mo ko na kay terus ko. Hokanak kista lacak kunci jola di sinaan ari di kulaan cokre pa panen cokre magwa pa panen anay di kismanu di Dios na kistaklajan cikyolan kun sinaan ari ani kangkwa Jesus skamatani kun sinaan uthaan siya ani mangsipangkil di kuangkilan kuang saruk siya ut anak kami baru keon lalik Aras kewan na di Jesus kikyola malaki kulaan di sinaan ang kikyola arin sa Diyos magkutsakirasta anay di Diyos keretan lisjuang kiskeretan liskuangkik li Kristian arisa cicot o kanak kistaklansa liralang li funcirbe cicolang arisa cicot abana o skabi nakaanak hunna ni marul keulna Utsaro kuang ipagkilan Yan kageretan sa kabala kaanralan Diyos o kanak kuang ipagkilan saro anay iskabi sa lilong lang ati disletrakan o diskatrakan iskabi sa atinak di Apostol San Paulo ang utulis di mas raong di Dios requinet chispunil di Dios nas utchihus ektanangkin mausilan Eswas Witsi Nung takanang naknikos lalay Sipanang arisar chichot Nung takanang nikaus Lisapa orang yun chichebatay na kwanak na kuchiku Senta na kilimaw sila Lichumeta, likometa Li kakaling, lichumangati Li soenak Kanak Nilai an sabi naskot cikut tanah kili mau silan lina raiman arisa cicot Pag-usap chokela ona tapat silrish di atinay Holikena balsut Pag-usap nak timil-timil Jokot cirsikin di kaus Mukotike tayrenak Naesh, nain, naos at kumuni Spanakarin jokot sikyalukay Hokanak di Dios na siye kutsik na Pag-usap nak cikwang Lepajuang sa siyalan sa titilal, sa usilal, sa tiyatilal. Di Diyos, ikanarang akwang itajuang manukil, di na raiman ru ari sa chichot. Hawkan eswas kitsi, sa likonalay, chogo chirabikil, nakchis kunin di na raiman ru
Kuan arisa chichot makumaga. O kana kuan. Sali ralangkilay kuanto ralangkil narah nasye red angkil sa kachol ralangkil nasye stukubangkil kajuam renak tajuna rekakwa Jesus anak kuat sa kachol ogre si jula mukonsip tercikru kami nakwan kuigit siap bercaya hobstakan siap jo kikulon cicola de Tuhan Yesus. Kapan nakwan kita kulon cicola, tajola cik sali kacon, wik kau resipin dah. Anai dikisye diloklah hati sali skat rakal sali shule apostol San Paulo relativo. Habari Joko cira bikin selicabe esil Arash kabi nakun likwe Likish hun cakra Anak Cesar Augusto Likwe kain Kish kostas ashol na kish kere cakra Un kish padu Makeshpa Keshpa Iglesia Likwi kay likaru kirash panukin kishpanu ut kishpa. Naktis kunile di pangkit sar chichot. Tento teskech sima nishkabae. Aksa stenamit di kongkong. Daras kiemanak. Di tenamit kongkong Fals Kristian di tenamit paciat kemas kabina dan kuse kiri sekarang dunia arkisik kita ke budaya sadis tenamit dan tali banyak kaan komonet pralas kahul dan tali awan kuse kesik Joker cisi bercelir syakil suaria di kuasa imam karu keskul karu kespanu nak joker cile ciru lime joker cisi awas kami sanidok lahati nak joker cisi aran kikulat honal nak kikulat di sekolah Maria aran sa sekolah mal ketong Porque las ilor ketong chan joker chijoni joker chiska alekis ketong chan abana nakke rabi nakke jolari kalwa Jesus keshi nakujiri Awanak kicolan kulan Maria kalkis panu sa sekolah mal ketong kicolan aran tening nais anak jatra timpak area nakwan masunung snakhet le kasla li sinakopang ilema masunung arang kuas sa kong li kasla mariak tapos nakhet nakeshur bebaran nakeshep bebaran masunung dikwang karan jadi sirris lain anak kuat nung takanak may siyolari kakwa Jesus makusata siyolacha pero makatis kalit kaut o kaish kaut na ko kaish siyolari sa siyet keto sa skaba na Jose kisya which basic malrojots na
Aman, maapo na kulong pre. Maapo na kulong pre. Asra kisya na kilapok niya kay pero tiyatakong na kulong pre. Iswat ko. Kiri sa hokan, George Shik, Kontaran, Makialani sa Maria, Arang Isula, Nicola Alvesis. Nakirin sa hokan, Nakitulan, Ulaan, Kispat sa politik, Kistotot sa eskwalikan ito. Aman, eskumon, aras pati na ang alilit kitong karong ke school aran ke kote chiruet swan di ake tiche rehe na sa listenamit tabi syolat chumere kun koronel ani haan ni Kristo ni Kagwa ano kay school mana kay sago na kay Rabi amana iswas si sa lekonal ay nanakwan ta pagsipris chok tisiri chokwe tisiri chokere la ilor keto na kera i-receive na kikyolari kakwa Jesus kay Shik Chiriman. Od na kwangkit arancho kay Chiriman ni Jesus karu kikulun sa Shpene. Nishtiman shlokan ni Diyos kishsute sa lisate. Kishsute. Kerila kisakeno likutan sa Shpene ano keshkul keshkwak awali angkin kichal kishker meshkwak o kana kalakwan arana kuis kute ciruhet nak kain kiretalin cuerecha nak tetaw fukulaan patpong sakit siya usok sa kwalihan ito awan ni Angel malak na malit si Angel ipagkit sa siya aran keski lima sekali Dios tate ut sa luchicho ani hiki rikine mirarugit pani kakot anai iskultika chokwe lain chokwe sa komoni yekakwa Makoshik na nakurin, nakoshra, kiske, disukukit sila, choke na o. Di pa ko arisa ito. O kanak diangke kiske, ni Max kapal niya sakit, o chikwa, tutukit sila sa ito. Kira kersman ako. Kuan ilain, kuan ilain dituktukir sila. Aman. Karon arak na siya manarak na siya ng emako siguro sa iglesia. Nabisketa ni Kagwa Jesus dituktukir sila. Choke di Kwakwari Renak Tocha Renak Tokulung Ciramikiratin Panang hanay na nakiskecha dituktukin sila sa
Kung panakuan Honalin, nakapak kuiman kama, Chiruli kakwa Jesus. Kui salichia pain ka shikecho chikulong sa iglesia, pero salichia prachikun, to kulong prachik. Renak to khalang kaya. Anay na nakikulon, chicholan, niralan ni Dios ni Pun Chirimil, renak tagkole, nirchichot. Huwag Kristus Kristo. Nung tahanak na po siya nakagwa, Jesus, kikulo na rin chicholan, Kisyereta ni Dios ni Matuam, Bikaus, huwag ka nakistaklan sa iralan, chicholan, relatorisi, sa lima. Huwag ka nakiswas Kristo. Siyong agwe, chik na kanali ng lakati na Walos nakakakak sa lipatson, di matkuan di Jokon sila mikila na kuan. Os kami na walos na kwi nakakakos, li katwakik. Manang siya sa Purakali Rati ni Diyos sa 2 Corintio na siya, Kapitulo 10, verso 6 na siya na tento. So siya kama, Chiro ni Cristo, Kieman, di katiyong kamano mo, o chispulmanis kamukil. Di karus kamano, arisa chichot, libus kamano, Takakul kamukil. Kung karus kamano, takakul ang kamukil, aban remis ka. Anay, di kultika, choke sa kumanin, o kanak ispas kasi. O, kaya liyo. Baris na tao runak, siya sikut na terapi, tingkan. Dilaw na hadis kami, nakinistaw, nakostaw sa koni. Bukanat sa ikalaki, tsakere, sa liralaki lagi, o tsakakulat yang siya, sa limaton, rekin rahtikok, rekin rahtiolek. Anay, ikistili kalwa na chistyolek. Rena kaya, desaler sa nagsa. Pero siya ba na pilawan ng kotikok? Ika, toale. Pero kung ika na kotikok, chochola, dapat ulit ale. So, pwede siya yung makati, kung pati siya rin ang sinera.
Yesu sama kulisika china nito chike nito chimayaka kahwi chiruli kutenai para shamela chirulicha 2025 lioke chishama ingil sama kulishika wa Isaías kama vile na olivi nikaka chishmanu chiruli kucha kuchele bishmo chiruli kususi kulisha na vela sama kahwi chirish kwa hola nes nikaka kulisha na dish kana Palestina kama Ano pwede sa kanilang siya isa besikin minong nakakit ay kutsi malaki kahla domingo rin kinistemete pa Diyos o ganak at siya pa Diyos ito maning lebe kini kahit isketa siya kistemete sa iso o ganak yung mo sa kumalin kung sama pues como Pihokot siya nakakuman na ini joget sa holamingero joget siya sa kamanilo pi hampir akhir ke kumanin pihokot joget sa kanan pihokot